Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Жігіттер қандайсыңдар? Денсаулықтар жақсы. Күн базан, бір күнді беттер жылтырап қалып тұр ба? Кеше бала баняға барып келген да. Баняға барып, кайфты қылып дегендей. Ба самолеттен түшкенде мында çalат қой. Çalып. Alo, assalamu alaikum. Wa alaikum salam dese. Aka Moskvadan kelip qolibsiz deb uqdiq. Uyga o'tdim uyga. Samsa jeb o'tirayli deydi qo'y. Qanday samsa deysiz? Aka sizni Moskvadan kelib qoldi deb uydun etinden samsa, qo'ydun etinden samsa, tovuqdun etinden samsa. Aka sizde akam gelip kalsa bir topoz soyup topozun etinden dağı samsa deydi bu. Oşta öz oşanda öz anda emes be. Aka samsın içine tıkıp durup samsı jasabıram siz üçün degen bana ülkeleringer var mı? Şanda ezikti. Rozu oştuk tuğanlarda bir talant var da. Akça zasaş talant var. Soda satıp koyucu birdekilerde kılıp duruyor şey koyuyor. Da jerde 50 so'm jatsam da ıldıy bolup turup 50 so'munu alıp kayra түстүрүүчү 100 so'm кылып коет го жана. Кеттик ана бүгүн Оштун жолдорун аралайлычы мында эле канча иштеткенбиз а. Өзү. Спасибо. Пожалуйста. Счастливо. Слана. 5 минут. 263 рубль. Камерага жерге заказ берип алып жок жетим. Не Москванын ортосуна ГАИ басып алган, ГАИ. Ülkeler. Жарым саат. 696. Puldu жасап атабыз. Puldu кылып атабыз. Abed baştaldı abed. Oşto özü abettim ne melen kılat? Samsa melen kılat. Kettik. Abed uçurunda bilesizler kандай привычка var bizde. Bak Oşto 2 күндүн birinde эле той боло берет го. Kettik anda berse. Hop. Assalamualaikum daha bir жолу. Biz bayağı öz-özüne de görünüp kalgan жердебиз. Vitebskaya 11 жигиттер. Машинаны чексетип жүрдүк. Машинаны жууп чыгып, могул жерде жигиттер автосервис бар. Автосервис шиномонтаж деп турат. Ушул жерге келесиңер дагы. Келип ичине кирсеңер, могул жерде автосервис. Бул замена масла. Замена масла, Хабовка любой машинаныкын жасайт экен туугандар. Кудай буйруса 2-3 күндөн кийин дагы моторист, электрик полный келет экен. А бул жагында болсо химчистка жасап атышат. Жигиттер берде машина бар экен өзү. Условиясы сонун, бүт жерде. Парковкасы кенен. Ошондой жигиттер. Адрес болсо Vitebskaya 11. Майлар полный келип тур бул жерде. Сонун тыкан, таза жер, аккуратный жер экен. Ошол жерге келип берели. Ошондой жигиттер обедти кылып чыктык, Кудай буйруса. Первое, второе десерти менен кошуп туруп. Десертке 2 штук самсаны урдук да.
кете бер. Ошо өзүңөр көргөндөй эле ушул жерге келип ремонт по ходовке, полный ходовка жасайт экен, замена масла, химчистка. Мен баягында эмелерин билбейм, мындай. Ошондой жерлерге сүрөттөрүндө тартып киргизип коюп, аны пока үйрөнө элекмин. Бул реклама бир четинен, бирок баягы өзүбүздүн кыргыздардык болгондуктан мен мындай эле келип ушундай тартып кетем да. Бул оштукча айтканда ака-укалык мамиле бар да ортодо. Ака-ука болуп жүргөн жакшы өзү. Бул майрам экен, масленица экен. Азыр түш болду. Эртең часпик туура бүттүк. Үйгө барып эс алып алып, кечинде чыгып, кечинде продолжение следует бар. Бул жигерлер кечки сменге чыкканда тартып баштайм. Уктап турдук жигиттер. Орский версияны көрөбүз. Түнү менен жетем деп иштеп алчу бул. Катып сүрөбүз. 8 минутта 259 рубль. Эшик жаман суук, жеттим. 259 рубль. Bir şampur lüla kebaptın pulu da. No, emeğinde. Oştoba jettim dep сүйлөгөн оштуктарды эч ким келтире албайт да, ошон үчүн ушу сөздү айтып койгола. Бизде өзү Баткенде бул сөздү мындай башкача мындай жаман маанини билдирет да. Өзү оштуктар жеттим дегенде башкача угулат. Өздөрү келтирет да кысталак. А так мына катып иштеп көрөбүз. И никогда так не посылала. Это с ума, что ли, сошел? Как она сама обратно сюда же привозит? Вот я сейчас поставила Кутузовскую. Он меня вон там заставил повернуться. Я уже поняла, что сюда не надо. Я поехала туда. Ну, там же вас без пропуска не пропустят. Да, конечно, но ну, я... Да, это... Вот, вам же надо выбрать просто вот этот путь и все. Вот этот путь. Все. Да. Господи, спасибо большое. Ну, откуда я знаю, что тут пропуск? Все, спасибо большое. Спасибо. Это вам вниз. Ну, да, все, спасибо. Да. Москвада местныйбиз го. Баягы тамашада бир бала бар го, билесиңерби? Москвада оштуктар, Бишкекте да оштуктар, Оштодагы оштуктар, Барголгода оштуктар деген. Адашып кеттир, билбейт. Поехали. 1 saat 20 минута. 1,5 миңге Шереметьевоға келіп қалдық. Шереметьевоға келіп, Шереметьеводан заказ алдық. Бақтым бар да, бақтым бар. 12 минут. 539. Чыңгыз, не қаласың Шереметьеводан? Қайта эле Москвага кетип кала белем, туурабы? Жок, Лобняга барышың керек обязательно. Деп Лобняга сайып койду го. Дахимок? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Мушка мне говорит, ой, кто уже подъехал, я вышла, жду. Никого нет. До свидания. 27 минута. 703 рубль. Лобнядан Химкиге келип калдык. Минутада. Завершить. Телефон катып калды. 299 минутада. Кыз экен да, алып келип таштасам, с наступающим праздником вас десе, вас также деп таштасам болот. 4 минута. 369.
300 so'm berdi. 69 so'm telefonga tashlab qo'yaman deb ketdi. Tushib qolar. O'zimizning qarindosh ekan. Tushmasa da bo'laveradi. 12 minuta. 683. İyi birdemke degan koefitsient men aldım bunu. Keyinki zakazlarım şu yerdeki de 2 birdemke men aldım bunu. 6 minuta. 370. 6 minutada 370 bolsa, narkı 12 minutada 700 bolsa, 1000 rubl, 12-15 minutada duram, 20 minutada 1000 bolsa. Tonluk da bir abi. Da razvorat alıp durup işte. Ket kulağında. Samsa başlıyor samsa. Да, geldi. Здравствуйте. Доброй ночи. Ой, закрыла? Нет. Нет. Горки 6, да? А у вас нельзя случайно телефон на зарядку поставить? Или зарядку, да. Можно. 16 minuta. 665 rubl. İş şükür, жақсы болады. Oşta koefitsient жақсы kuyib oladi o'xshaydi o'ta. Ertamen kechayin ishlasak bo'lib ketamiz. Ham bizda Oshda o'zi bardığıyla bo'lib ketgan. Shuni bo'lib ketirish kerak dag'i. Jigarlar 35 minut. Bir minut 287. Yirmi 8 minuta. 1083 rubl. Tüzük. Cikter 55 minuta. 1491. Vnukovaga kelib qoldik. Vnukova. Eng ele lüks zakazlab qo'yib bana. Aeroport Vnukovadan 5 minutada geldim. 450. Va men bu yerda tursam, buna Vnukova. Qaramda qilib turib Vnukovaga kirib ketamiz. 18 minuta. 535. 9 minut. 505. Şunu tuptağa tartıp turayınca ata men qurutday bo'lgan sulu kelbetimni ko'z tiyib ketibdi. Voa, qistalaq. 13 minuta. Qaroysizlar, koefitsient страшно kuyotadi. Bunday koefitsient kuyotganda dальний поездка вообще keragi yo'qda. Qara. Так. Öde жақтан berib o'tadim deyman. Yo'q, нормально ekan. Moskvadan chiqishning keragi yo'qda bunday zakazlardachi. 11 minuta. 485. 500'lü bir daha inşallah. Yok bismillah. Jitter. 29 minutada geldim. 29 minutada aeroport Vnukova'ya geldik. 29 minutada 2052 rubl.
жашаған жаштар бақытлы болсын, Москвадағы такситтер аман болсын. Амин.